राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंत्री परिषद पाखे सिफारिश जुगु घोषिता दुने है संसद अधिवेशन कोचाका दिला। राष्ट्रपति जाकुए अधिवेशन कोचागुया पौ सचिवालय त निता ई न्यवा है छोया दिगु ख। जबकि मंत्री परिषद या झिन्निता ई या लागि सदा तगु मुज्या झिन्निता त्या इले तिनी न्यागु ख। उगु मुज्या राष्ट्रपति या था संसदीय बजेट अधिवेशन कोचाके त सिफारिश यागु कोचना कागु ख। सामान्यना संसदीय अधिवेशन कोचाकेगु राष्ट्रपति जाकुए पौ संसदीय बना नेंकेगु यागु ख। अजागुपति चनसे छिन्निता इलनिसे अधिवेशन कोचागु नेथनातै तर थुगसी मंत्री परिषद है सनीले न्याता इलनिसे अधिवेशन कोचाके त राष्ट्रपति था सिफारिश यागु ख। थोया न्हन प्रधानमंत्री दल त्वाथे त ज्याछिंक अध्यादेश है त सिफारिश यागु छु ई दुने है राष्ट्रपति पौ छोया दिगु ख। राष्ट्रपति पौ वोबले राष्ट्रिय सभा मुज्या न्यानाचुंगु ख। अधिवेशन कोचागु सुचाउ वे धुंकाली राष्ट्रिय सभा निगुगु मुज्या सतुगु ख।